والمحصنات من النساء او حرام دی خاوندان والا زنانا الا ما ملکت ایمانکم ما سوا دائنا چی مالک شی ستاسو خلاسو ندائیم چی مالک شی خلاسو نستاسو دائیم کتاب اللہ علیکم دا حکم دا اللہ فرس کرشر بتاسو وحل لکم ما وراء ذالکم او حلال کرشی تاسو راہ زنانا شددین سوائیم ان تبتغوا باموالکم خوش لٹوئے تاسو داغین نکاح پمالون استاو سرام محسنین غیر مصافین پدا سے حال چی نکاح کو ان کی آغی سران نبوئے وبتو یا ان کی ببتکارے فمستمتعتم به منہن نحواش فیدی والے تاسو پدے مہر سردائینا فاتوہن اجورہن فریضا نور کویاغی تدائی مہرنا مقرر کرشیم ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بے انشد گناہ پتاسو پائے مہر کے ایش رضا شیطاسو قرنے کی پاغی من بعد الفریضت پس مقرر کولنا ان اللہ کان علیما حکیما یقیناً دے اللہ پویا حکمت والدے ومن لم یستطع منکم طولا اسوک چن لستاسنا طاقت ان ینکح المحسنات المومنات چنکاو کی دا پاک دامنو مومن سرام فمما چنکاو کی دا زادو مومن سرام فمما ملکت ایمانکم نو نکاح دیو کی دا اسراء شمالی کی خلاسو نستاسو من فتیاتکم المومنات دوینزو استاسونا شمومنی ویم واللہ اعلم بیمانکم اللہ تعالی خیلم لری استاسو بیماننو بعضکم من بعض و بعض استاسو پیدائے دا جنس دا بعضنا فانکحوہن نو نکاح کوئے دیوینزو سرا بِإِذْنِ لِنَّا خُبَ اجازت مولا گانو دریم وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور کوئی اغیت دائی مہرنا پخ طریقہ محسنات غیر مصافحات و بدا سے آل چی پنکھا باغستلی کی نبی اخکارا زنا کون کی ولا متخذات اخدان اور نبی پٹنی ان کی اشنائے لرام فیضا حسننا نکلشی ددین نکاو کرشیم فینتین بفائشا نکبیادی رات لکل ببتکارے فعلیہن نصف ما علی المحسنات من النذاب نپدی بئی نما دہائے چپازاد خود باندی دسزا زنانا ذالک لمن خشی اللعنت منکم دا حکم حاغشا دا پارا فیدا مندے چیرکی دا مشقت پر وطلنا استاسو نویم وان تصبروا خیر لکم او کتاسو صبر کوئے دا نکاح دا وینزنان دا استاس دا پارا فیدا مندے واللہ غفور الرحیم اللہ بخن کون کے رحم کون کے یرید اللہ لیبین لکم غاری اللہ تعالی پدی بیان پدی احکاموں کی دی دا پارا شوزاتو کی تاوسد احکام مخبلو ویہدیکم اوروان کی تاسو سنن اللذین من قبلکم پطریقو دائنے کانو چستاسو نمخ کی تیرشیدیم ویتوب علیکم اخبل خاص مہربانیوں کی بتاسو واللہ علیم حکیم اللہ پویا حکمت والدیم واللہ یرید ان یتوب علیکم واللہ تعالی غاریم چی توفیق د توبی در کی تاسو لرام ویرید الذین یتبعون الشہوات اغواریا کسان چروان دی پشاوتن بسی
ان تمیلوا میلا عظیما شکاگ شیتا سود نغلارنا پکو گوالی ڈیرم یرید اللہ ان یخفف عنکم غواړي اللہ تعالی چې سانتیا راولي استاسنا وخلق الانسان ضعیفا زګ چې پیدا کړی شو د انسان کمزور یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ایمان والو مخره مالون استاسو د یو بل کورنۍ کې په باطل طریقو الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم لیکن کوي دا مالون استاسو سوداګری پر ضامنتی استاسو ولا تقتلوا انفسكم ومهلك اخبل زاننا ان الله كان بكم رحيما یقینا اللہ تعالی دے پتاسو خاص رحم کون کے ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما او کچاو کړو دا مخ کې کارونا د حد نه تیر وتون کې او ظلم کون کې فسوف نسلی نارا زر داخل بکوم دل اور د جہنم تا وکان ذلك علی اللہ یسیرا او دا کار په الله باندې آسان ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه کتا سوډړه کوي دا غټ ګناهونو هغه ناشتا اوسې منکړی شي نو کفرانکم سیئاتکم نو معاف کو بمون تاستا وړي بد احساسو وندخلکم مدخلا کریما اداخلو بتاسل رازر داخل دو عزت منتا لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض اور مانونا مکوئے دائے چھ غروالے اور کڑی اللہ پائے سرا باوستا استف بازو باندے للرجال نصیب مما اکتسبوا ناری نولا برخشترے دائنا شایس کڑیویم وللنساء نصیب مما اکتسبنا وزنانو لرم برخری دائنا شایس کڑیویم واسألوا اللہ من فضلهم اغواڑے دا اللہ تعالیٰ داغ دا فضلنا ان اللہ کان بکل شئن علیما یقینا اللہ تعالیٰ پارسی بانے پوئے لرن کے دے ولکل جعلنا موالیم ادھر یو دا پارام گا مقرر کری وارثان مما ترک الوالدان والاقربون داغ مالنا چپریخی مورب لارون ورخبلوانون والذین عقدت ایمانکم وکسان شکلشی استاسو قسمنا دا دوستانی رائی سران فاتوهم نصیبهم نورکویغی دائی برخاد امداد دعتیهم ان اللہ کان علا کل شئن شہیدا یقیناً دے اللہ تعالیٰ پارسیز باندے ایک شہادت کو ان کے الرجال قوامون علی النساء نارینا پورے انتظام کو ان کی زنانوں باندے بما فضل اللہ بعضکم علی بعض پس سبب دے شغرالے اور کڑے اللہ باعثا و سبب بازو وبما انفقوا من اموالهم وپدی وجہ خرچ کی دی خپل مالو نہ پائیں فالصالحات نیکان زنانا قانتات تابداری کو ان کی اللہ و رسول و خاون حافظات للغیب ساتن کو ان کی پوخت غائب والد خاون کے بما حافظ اللہ دیو جن چلا دری ساتن کڑی دا واللاتی تخافون نشوزون وغزنانا شیر کوئے تاسو داغید بد دائید خلاف کو لنا فعیزوہن نلاو الوعظ ورکوئے غیتا وحجروہن وپرک دے غیلرا فی المزاج ببسترو کے وضربوہن وحیا غیلرا فإن طعنكم قصاص خبر منی فلا تبغوا علیہن سبیلا نبی عمل اٹوئے پدیوانے بللار
ان اللہ کان علیا کبیرا یقیناً دے اللہ تعالی اوچت لوی شان والا رہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا او کیرک و تاسو دا مخالفت دمین دا خز خاوننا فابعثوا حکما من اہلہم نمقرر کے یو فیصلہ کن کے دا کورن دا خاوننا وحکما من اہلہا بل فیصلہ کن کے دا کورن دا خزنا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما کدا کغواڑی دا حکمین اصلاح لران جوڑخ پیدا کی اللہ پمنزا خز خاون کے. ان اللہ کان علیما خبیرا یقیناً اللہ تعالی پویا اور خبردار دے باطنی خبروم. وعبدوا اللہ و بندگی خاص کے اللہ لران ولا تشرکوا به شیئا مشرک اللہ تعالی سرہ حصیز. وبالوالدین احسانا انیکی کوئے مور پلار سر انیکی کول. وبذل القربى ودخلوان سرا والیتام ویتیمان سرا والمساکین ومسکنان سرا والجار ذل القربى ودگاونڈی نزدی سرا والجار الجنوب ودگاونڈی لری سرا والصاحب بالجنب ومرگر دارخ سرا وابن السبیل ومسافر سرا وما ملکت ایمانکم ہاش مالک استاس خلاسون دائم. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا یقیناً اللہ تعالیٰ نخو خیحا غشالرام چالوئی کو ان کی اور فخر کو ان کی بنور خلقوں. الذین یبخلون کسان چی شمتیا کئیم ویامرون الناس بالبخل اور حکم کی نور و خلق و تم دشمتیا ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل اور پٹیا چ اللہ اور کڑی دی تد فضل خبلنا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا اور تیار کرے منگا کافران در عذاب رسوا ان کے. والذین ينفقون اموالهم آکسان چ خرچ کی دی خبل مالنا رعاء الناس دپارا دخودن دخلکو ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر و ایمان لردی پاللہ و نپرز رستنے. ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا آسوک شوی شیطان اغد پارا مرگرے نو بد مرگرے دیدا شیطان. وما ذا علیہم او سو بالو پدیم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر کریمان لرلے پالا و پرد رستنے وانفقوا مما رزقهم اللہ اور خرچ کو لے حواش اللہ دیلا ورکڑے بغیر دریانا. وکان اللہ بہم علیما ودے اللہ تعالیٰ پدی بانے علم لرن کے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم نکی پوزن دیو ذرہم. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا او کبیدہ نیکی کبیدہ غیو ذرہ نیکی نزیاتی اللہ ثواب دائے. وَيُعْطِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور کئی بخاص دخبل طرف نہ ثواب لیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ نصرنگ بھئی حال دے خلقو کل چراولو منگ دا ہر امتنا شہادت کا ان کے. وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا اراولو منگ تعالی رے رسولا پدی موجودہ کسانو بانم شہادت کا ان کے. یوم ایزن یود الذین کفروا پدغرز بارمان کی آسوک چی کفر اکڑے وعصوا الرسول ونا فرمانی رسول امکڑے. لو تسوا بهم الارض ارمان دے چ ہموار شے پدیبان ازمکا. ولا یکتمون اللہ حدیثا انبشی پٹ ساتلے دا اللہ نہ اس خبرام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. اور بندگی خاص کے اللہ لرام اور مشرک ہے اللہ تعالی سرائی سوک اور نیکی کوئے مور ابدار سر نیکی کول اور خپلوانو سرام اور یتیمانو سرام مسکینانو سرام اور گاونڈی چ خاوند خپل ولای او د نزدېکت دے او گاونڈی چلره دے اپر دے او مرګره د اړه او مسافر او حاج مالک دی ساسو خلاصو نے مران وینزیم. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. یقینا اللہ تعالی نہ خیاسو چالوئی کئی او خپل لوئی بیانی خلق تام. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. آکسان دی چی شمتیا کئی حکم کی نور و خلقتم د شمتیا کولو او پٹی آغا چی اللہ دیل ورکڑے فضل خبل. وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور تیار کرے من کافران دا پار عذاب رسوا کو ان کے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. آکسان چی خرچ کی مالون اخپل دا پار دا خودن دخل کو ایمان نہ لری پالا نہ پر درستنے واسوک چ شیطان داغ مرگری نو بد مرگرے شیطان. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بهم علیما. اور سو تکلیف ہو پر خلقو کریمان راوڑے پا اللہ پر رستنے اور خرچ کو لے پہ اخلاص داغے نہ چدیت اللہ تعالیٰ ورکڑے اور دے اللہ تعالیٰ پدی بانے پوئے والا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. یقیناً اللہ ظلم نہ کی پوزن او ذرے اور کئی دا ذرہ بر نیکی دچن کئی آئے لر ثواب دائے اور کئی دخبل طرف نم ثواب لے. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. نصرنگے بھئی حال در خلقوں کل چراولو منگا دا ہر امتنا گواہی ورک ان کے نرابولو منگا تعالی رائے نبی پدی موجودہ کسانم گواہی ورک ان کے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. پدور از بار مانو نکی یا خلق چی کفر اکڑے انا فرمانی رسول اکڑے دام چاموارش وے پدی بانے رازمکام نبشیدی پٹولے دا اللہ تعالیٰ نیس خبر. یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا. اے ایمان والو منی دیکھے گئے مانزتا پدا سے آل کی چتا سن نشائے تردی چپوئے گئے پا غیل فازو چ سوائے اور منی دیکھے گئے پا حالت جنابت کے
مگر کتیری دن کی دلاری ہے ترائے پوری جو لامبائے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا او کہ تاسو بیماران یا اے پا سفر وانے یا راغلی او تن ساسو د حاجت خپلنام یا یوزیشوی د زنان او خپلو سرام نمو میں تاسو اوبو نو تیممو کے د پخور پاکوانے نو لاس راکا گئے پخپل مخونو پخپل لاسونو یقیناً اللہ تعالی دے معافی کو ان کے بخن کو ان کے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ آیا نگرائے کسانو تا چی ورکڑی شیر و تا یو برخد کتاب نام اخلی گمراہ لرام او غاڑی چی تاسو گمراہ کی دلار نام واللہ اعلم باعدائکم وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا اللہ تعالی خپوئے دے استاسو پا دشمنانو او پورا دے اللہ تعالی کار چلے ان کے او پورا دے اللہ تعالی مددگار من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين دائے کسانو ناچ یہودیان دی دا سی خلق دی چی بدلی کلمی دا اللہ دخپل مناسب زینو نام اوائی دی منگو ردستا خبرے او منگا نمانو تو غکی دا استات دی او ردلو نکڑیشیم اوائی دی رائنا کلمان تاول کی بخپل جبو او اعتراض جوڑی استاسو پا دین ماننے ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لهم واقوم او کدی ویلے چھ منگ وردو منگا خبر منو اتو اور زمگا خبریں او منگ تا نظرو کا خام خادا بغرے ددید پارا او برابر ان کے بے ددی ایمان لرام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا لیکن لعنت کرے بدی بانے اللہ بسبب کفر دریم ایمان نہ روڑی دی مگر لگم یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا اے چی کتاب در کڑے شوے دے ایمان روڑے پائے کتاب چمگا نازل کرے دے تصدیق ان کے دا کتابوں چتاو سریم مخ کے ددین شروعان بکو منگا سمخونا واپس بے اگردو پشاگانو دائیم یا بلانت کو بدی لکلانت کرے منگا پو خالی والا او دے دا حکم دا اللہ تعالی پورا کرے شویم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما یقیناً اللہ تعالی نبخی چی شرک کڑے شیرا سرام او بخن کی دائے گناہون چددین اخکت اید چار پار چوغاڑیم اچھا چی شرک کو دا اللہ تعالی سرائے یقیناً جوڑے گناہ لیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا آیا نگرا کسان تا چستائن کی دخپل زانو بلکہ اللہ تعالی پاکی چال رشو غاڑیم
ظلم نشی کے دیکھ پدی بانے پا قدر دا تار دا ڈکی دا گجورے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا اگورا سرنگ دی جوڑی پا اللہ بانے درو او پورا دے دا دروغم گناہ کارام الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا آیا نگور آئے کسان تا چور کڑے شیر و تایو برخد کتابنا یقین کئی پا منتر و بانے و پا بندگے دا غیر اللہ اوائی دی دا کافرانو پا بارکی چدا کافران خ ہدایت والدی دا مومنان دا لار بلحاظ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا دا خلق دی چ اللہ پہ لعنت کرے آغا سوک چ اللہ پہ لعنت تو کی چرے بہن ممی طاقت پارا مددگار ام لهم نصیب من الملک فیذ لا یؤتون الناس نقیرا آئشتر دے خلق لراس حصہ دا بادشاہنا نو کشین دا اوخ کے وربن کی دی خلق لرام فقدر دا داغ دا ڈکی دا کجوریم ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضله فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناهم ملکا عظیما آئے دی حسد کی دا خلق سرام پائے جلا اور کڑے دخپل فضل نو یقیناً ورکڑو مونگا کورنے دے ابراہیم علیہ السلام تا کتابونا او پویا مانے پیغمبری ورکڑو مونگا ایت بادشاہی لویا فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفا بجہنم سعیرا نو بائے ذریعہ دی چیمان روڑی پدے او بعد آگئی چی مختناڑی نو پورا دے جہنم اور گرم کڑے شوئے ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما یقینا کسان چ کفر کڑے پایتن زم زر او بسیزو منگا دل رپور کے ارواخ سٹکو رشی دری سرمنے بدل بکو دیل سرمنے سواد دین نورے دے دپارا چوسکی عذاب یقینا اللہ تعالی زور اور حکمت والے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا کسان چی مان راوڑے عمل نیکڑی نیک خامخا داخلو بمگا دل را جنتن تا چی بئی گی لاند دائے والے ہمیشہ بئی دی پائے کے ہمیشہ دی دپارا پائے کی بئی بی بیانے پاک ساتھ لے شے داخلو بمگا دل رسوری ہمیشہ تا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا یقیناً اللہ تعالی حکم در کئیم چادا کوئے امانتنا دائے اہل تام او کلا چے فیصلے کوئے خلق ترمین فیصلے کوئے پہ انصاف یقیناً اللہ تعالی دیر خد آغا چے وعظ در کی داو سپائے یقیناً اللہ تعالی ہر سوری اور سوینیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ایمان والو تابعداری کو ہے اللہ و تابعداری کو ہے رسول اور دا علم اختیار والو استاد سنا
نو کہ جگڑ راشی ستاسو کورنے کی پیوسیس کے نو گرزوے دا جگڑ اللہ و رسول تا کہ ایمان درے پا اللہ و پر رسنے دا کار دیر غور دے اور دیر خیست دے دا انجام پا لحاظ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا آئین گرائے کسان تجداوی کئی چیمان داوڑے دی پائے کتاب چنازل شیر تاتام او پائے چنازل شیستان مخیم کوشش گئی دی چھ فیصلے اوسی طاغوت تا او حال دارے دی تا حکم شو چھ کفر بکئی پا طاغوت او غواری شیطان چھ گمراہ کی دیل را پا گمراہ لریم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا اکم وقت ویلشی دیتا راش حقیقتا چ اللہ نازل کرے اور راش رسول تا یہ تو منافقان خلق چ مخڑ استان مخڑول فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا نصرنگ ددی حال کلچور سیدی تا یوم مصیبت پسبب داغ عمل چ مخلے گلے لا سن دریم بیا راضی دی تا قسمون کئی بالا منخنو غختلے مگر نیکی کول و جوڑخ کول اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبهم فاعرض عنہم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا دا خلق دی چپی جنی اللہ آغا چدری پزرون کریم نمخواڑا دینا آواز کو دیتا اوائے دیتا ددید نفسنو مبارک یا ددی پا مجلسنو کی خبرات سرنا کا وما صلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ان دے لے گلے منگا اس رسول مگر دے دا پارا چدا خبر دے امن لشید اللہ پا حکم او کدے خلقو کلچ ظلم کو بخبل زاننو تال راغلے بخنے غختے دا اللہ ناو بخنا غختے ددی دا پار رسول خام خامون دلے وی دی اللہ لرا توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ندا دغرنگ دادی چوئی قسم دے استابرو نشی مومنان کے دے تردی چ فیصلہ بکی پتا پارا خبر کے چ پیداشی ددی درمیان بیاو نمومی دی پخپل زلونو کے سخفگان دائے فیصلے نہ چتا کڑی اور تابع کی بدی پتاویدار پورا ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم ما يخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم وكفر اسکڑم گپدی باندے چوج نے زان نخبل یاوز دخبل کورنا پتاویدار ددی نبی کے نکو دے کار لرا مگر لکسانو ددینا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا او کدی کڑے ہا شدی تواس کے دی شدائے خام خادی پارا بڑے غورے اور زیاد کلک ان کے ددی ضرور لڑے پہ ایمان وَإِذَا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا او خاو دغه وخت بخام خاور کړو مونږ دیتا خاص خپل طرف نه ثواب لیم ولهديناهم صراطا مستقيما او خامخا توفیق ورکړې مونږ دیتا د سید لارې
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اچانچ تابعداری اکڑا اللہ و رسول دا کسان با مرگری دائے کسان سرا پس دا مرگا چنام کڑے اللہ پائیم چاہ پیغمبران دیو صدیقین دیو شہداء دیو صالحین نیکان او خیستری دا خلق پمرگرتیا کے ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما. دا فضل دے دا اللہ دا طرفنا اور پورا دے اللہ تعالی علم والا. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. اے ایمان والا اونی سے اخبل ساتنا نوزے جہاد دپارا ڈلے ڈلے یوزے پیوزل. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. یقیناً باعث سنا دی شروع سرستکیم نکورسی تاؤس مصیبت دیوئی یقیناً انعام کرے اللہ پما کلچ زنوم ددی سر حاضرم. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اکورسی تاؤس فضل دا اللہ طرفنا نخام خادی وئی گویا کہ نو پمن ساسو پمن زد کے دوستانا ہے ارمان دے شزوے ددی سر مر گرے نو کامیاب شیوم پا کامیاب لویا. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل و یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. نو جنگ دکی دا اللہ دین نو چتوالی دا پارا آخلق چی قربان کی جن دنیاوی لرپ آخرت او چاچ جنگو کو دا اللہ دا دین نا پارا وجل شدے یا غالب شو زردے ورکوب منگادت صحاب لیم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. سوج استاسو جنگ نکو اید اللہ دین نو چتوالی دا پارا اور دا بچکولو دا کمزورو دا نارینو زنانو دا بچو کسان چاہی ویے رب زمگا اوبا سے منگا دری کلینا چی ظلم کو ان کی لے حل اور آکی منگ لرا خاص تخپل طرف نہ سوکار چلے ان کے اور آکی منگ لرا خپل طرف نہ امداد کو ان کے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. ایمان والا خلق جنگ کی دا اللہ دین دا پارا اور کافران جنگی پلار دا طاغوت کے نقطہ جنگو کے مرگرو دا شیطان سرا یقیناً چلول دا شیطان دے کمزورے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. آئین گریا کسان تشدید ویلی شو بندو ساتے اخبر لاسون دا جنگنا او پابندی دا مانز کوئے او زکاة ور کوئے نار کلا چی فرس کرے شو پدی بانی جنگ کول نو دوخ یوڑل دا دینا یریگی دا خلقنا پشانت دا یرد اللہ نام بلکہ زیاد یریگی. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اور دیوائی یا ربا ولی فرض کتاب مانی جنگ
ولدے نرسکولو منگاو نیٹی نیز دیتا تو نفید دنیا خلگیریم آخرت غرد آشال رائش اللہ نے یرا کیم اور ظلم نکی گی بتاسو بقدر دتار داڈو کی رکجوریم اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کم دے چیئے تاسو لاندی کئی بتاسو لرمارگ اگر کئی تاسو ببرجونو بنگلو مضبوطو کے اوچتو کے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ کورسی کی دیتا سخوشالی دی وی داخو دا اللہ دا طرف ندام وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ کورسی دیتا ستکلیف دی وی داستا دا وجہ ندام قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا تو دا ٹول دا اللہ دا طرف ندیم سوجر دے خلق را نزدین ریچ دے پوشی پا مقصد دا خبران ما صابک من حسنت فمن اللہ وما صابک من سیئت فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفا باللہ شہیدا آشور سیتا تس خوشالیم داد اللہ دا فضل دا وجہ نیم سچور سیتا تا ستکلیف دا ساد نفس دا وجہ نیم اور لے گلے منگا تو خلق دا پارا رسول اور پورا دے اللہ تعالی شہادت ورکون کے صاحب رسالت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا چاچے تابداری دا رسول اکڑان یقیناً تابداری دا اللہ اکڑان او کشام خواڑو دری دا تابدارینا نو لے گلے منگت پدیبان نے ساتنک ان کے ویقولون طاعہ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ دیوئی کار زمگا دا تابداری کول نو کلش اوزی دیستا دا مجلس نابار نو جرگی کئی اوڈل ددینا سوا دائنا چدی ویلیم واللہ یکتب ما یبیتون فارزنم وتوکل اللہ وکفا باللہ وکیلا اللہ لکی ہاچ دی سجرگے کئیم نمخواڑوا ددینا اوزان سپارا پا اللہ پورا دے اللہ تعالی کار چلا ان کے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آیت دی سوچ نہ کی پا قرآن کے کوے دا قرآن دنیز دا غیر اللہ نام خام خامون دلے ودی پدی کتاب کے غلطے ڈیرے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ او کل شرائش دیتا او خبر نامن وی یاد یریم خورئی دی آغی لرا بے تحقیقا او کدی ور رسول وی آغا رسول تا او خاندانو دپویت ددینا نخام خواب پوشو بے پدی خبر بانے کسان چراخ لی دا خبر لرد دینا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا کنے فضل اللہ پتاسو پا قرآن اور رحمت اللہ پر رسول اللہ علیہ گلو خام خاروان شیوے تاسو پا شیطان پا سیٹول ما سواد لگونا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين نجنگ کو اللہ عظیم نوچتو آئلی دا پارا تکلیف نشیور کے دے مگر سان نفستان تکلیف نشیور کے دے مگر سان نفستان اور تیزیور کو مومنان لرب جنگ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا نزدید چبن بکی اللہ جنگ کافرانو اللہ دے دے سخت جنگ کا ان کے اور سخت سزا اور کا ان کے من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. چاچی سفارش کو سفارش خیستا وی بدل را برخاد ثواب دائے، چاچی سفارش کو سفارش نہ کارا وی بدل را پیٹے د گناہ دائے دوجی دے اللہ تعالی پارسی بانے طاقت درون کے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. کلچے سلام اکڑشی تاؤس سلام نو جواب ورکے ڈیر خیست دائن آیا آغا واپس کہے، یقیناً اللہ تعالیٰ پارسی باندھے حساب کو ان کے. اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ دے نشتہ حقدار دا بندگے سوا داغنا خام خارا غنڈی بتاسو قیامت رستا چی شک نشت پائے کے سوک دے دیر رشتی نے دا اللہ تعالیٰ نا پا خبرو کولو کے. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نسوجر استاسو اے مومنانو چشوے پبار دا منافقانو کی دوڑلے اور اللہ تعالیٰ نسکور کری دی لرا پسو دائے عملون شری گئی. آیا تاسو غواڑے چھ ہدایت ورکے آغا شاعتا چھ اللہ بھی لاری کری آغا سوک چھ اللہ تعالیٰ بے لاری کی شریعو بنمویتا آغا دا پارا لار سمان. ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوام فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله. غاری دا منافقان چتاسم کفر کے لگ سنگشائی کفر گڑے نو شیب تاسو یوشان نو منی سے ددے منافقان نو دوستان ترائے پوری شدی ہجرت کی دا اللہ دین دا پارام. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. نو کدی مخواڑو د ہجرت نام نونی سے دیلرا او قتل دیلرا کم زے چتا سمو میں دیلرا او منی سے ددینا اسلو سونے مددگار. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم ويقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. مگر آکسان چھ تعلق لری دراس قوم سرام چستا سودائی پمینس کے لو عزیز جنگ بندائے یا رات سے خلق شرازی تاؤستا و بندی دائی سینے ددینا چی جنگو کی تاؤ سرائے جنگ کی مرگری شیر قوم خپل سرام. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. او کہ اللہ غوختے جی بے زور اور کڑے پتاسو نو خام خواہ جنگ بے کڑے تاو سرام نو کڑڑکی دی ستاسو ناو جنگ نکی تاو سرام بلکہ پیش کی دی تاو سروغام نندے درکڑے اللہ تعالیٰ تاسو لرپدی باندے سلارم. ستجدون آخرین یریدون یامنوکم ویامنون قومهم كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها. زرد ابو میتاس نور خلق چاہیے غواڑی چپا منشی ستاسونا او پا منشی دا قوم اخبرناهم خوار وقت دی اوگر زولی شی رو بللی شی او فتنی تام
سرکزی ورننو زیری پائے کے فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ کدی ڈر نکی ساسو ناو نغرزی تاستروا نبندی خپل سن ساسو د جنگنا فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا نمی سے دلرا وجن دلرا چکم زیستاس وصبر شبریم ادا کسان دی درکڑے مونتا سلرا ددی بجنگ کولوانی دلیل خارام وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ندی پکار یو مومن لرا چ قتل کی بل مومن لیکن قتل یہ پخطائے او چاچ قتل کو یو مومن لرا پخطائے نہ پدوان دے آزاد ولد یوم رئی مومن دی او دیت دے چور کے دے بشیرو اہل د قتل کڑی شیتا لیکن کائی خیراتی پریگریم فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ کئی دا وجلش سڑے راس قومنا چستاسو دشمنانی حال دارے چاغ پخپل مومنو دے پتا سباندی آزاد ولدمرئی مومن وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ او کویا وجلش راس قومنا چستاسو دائی پمینس کے پوخ لوزیم بیارے بتا سبانی دیت ورکڑشے پورا احل مقتولتا او زادول دم ریدی مومن فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما لکشان مندو مرے دبان لازم دی روجے دو میشتوں پر لبسے دایو سانتیا داد اللہ دا طرف ناو دے اللہ تعالی پویا حکمت والے ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما اور چاچ قتل کو یوم مومن لرا قصدا نو سزا دد جہنم دے دیر وقت پوری وہی پائے گے او غضب کرے اللہ تعالیٰ پدو لعنت ان پہ کرے او تیار کرے در پارا عذاب دے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا ایمان والو کلچ سفر کرے تاسو دا اللہ دین دا پارام نو تحقیق کوئے او موائے حق جاتا چھ پیشکی تاستا کلمہ دا اسلام چھ تا مومن نے تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرا آیا تاسو لٹوئے پدیبانے سامان دجون دنیاوی نو دا اللہ سرشتر غنیمت نڈیرم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا درنگی وے تاسو مخکیم نیسانو کو اللہ پتاسو باندے پا مضبوط والی ددین نو تحقیق کوئے یقیناً اللہ علیہ تاسو پا عملون باندے خبردار لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ندی برابر بدرجہ کے آکسان جناستی د جہادنا مومنانی کچھ نئی خاندان دوزرم
او بل طرف تا جہاد کو ان کی دا اللہ دا دین دا پارا پا مالونو بنفسونو خبلو فضل اللہ المجاہدین باموالهم وانفسهم علی القائدین درجام غرال ورکر اللہ کسان تا جہاد کی پا مالونو بنفسونو خرج کولو پناس تو خلق بانی یو مرتبان وکلا وعد اللہ الحسنام اٹھول سر اللہ تعالی وعدہ کرے د جنت وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا نظیما درجات منہ مغفرتا ورحمتا وکان اللہ غفورا رحیما غروال ورک اللہ مجاہدین دام فناس خلقو چی بے عذر ناسیم اجر لیم دیر درجات دید اللہ طرفنا و بخشش دا گناہنم دے و رحمتنا اور دے اللہ تعالیٰ بخنا کو ان کے رحم کو ان کے ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض یقیننا کسان چ ساخ لیدائنا ملائک پدا سال کے چ ظلم اکڑی بزان خپل پر خودلو دے رسران وائی و ملائک پسکار کی ویتاسو آئی وہی منگا کمزوری کڑشو برے ملکے قالوا ولم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وبوئی و ملائک آیا نوز مکر اللہ تعالی فراخا شتاسو ہجرت کرے پائے کے دا کسان زید ورسلو ددی جہنم دے او بد زید گردو دا جہنم الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا لیکن کمزوری کرشی نارینا و زنانا و بشیم چوسن لری دا چل دا پار دا وطلو ونمومی لار دا وطلو فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا دا کسان نزدید چلا و معافی کی دیتا اور دے اللہ تعالی معافی کو ان کے بخن کو ان کے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا اور چاہے ہجرت کو دا اللہ دین دا پارا او بمونیدے پزمکا کی زینا دا فیدو دیر زینا دا وسیدو دیر و فراخیم ومن یخرج من بیته مہاجرا الاللہ ورسولی ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی اللہ اسوک چوت دخپل کور نپدے نیت چی اجرت کی اللہ و رسول تام بیالان دیکھی دل رمرک بلاریم یقیناً واقع شد ثواب دا اللہ تعالی سرام دے اللہ تعالی بخنا کو ان کے رحم کو ان کے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَكَلَّ سفر کو تاسف ملکے نشت پتا سبان نے گنام کمے کو تاسو دمانزو درکاتون نام کیری گئے چ حملہ بہو کی پتا سبان نے کافران یقیناً کافران دی ساز پارا دشمنان مخکاران وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ او کل چتی پدی کے او کیت دل رمون پوخ دیارا کے ادی درگی اور ڈلا ددین ساسرام ادی نسی اخبل وسلیم فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ کل چدی سجدو کی شدی بیاستا سنشات اولارم رادشی آبل اڈلا چی منز نرکڑے نائد منز پورا کی تاثرام
وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اُدنی سیائی بچاؤ دزان و وسلیخ بلیم. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً غواړي کافران خلق چې غافل شي تاسو د خپل وسلو او د سامانونو نه نو حمله به وکړي په تاسو باندې حمله به وزل. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم نشت گناہ پتاسو کتاسو بانے تکلیفی دباران دوجیم یا تاسو بیماران یہ شکی دے اخبل وسلیم. وخذوا حذركم او نسا اخبل ساتنا ان اللہ عد للکافرین عذابا مہینا یقیناً اللہ تیار کرے کافران دا پارا عذاب رسوا گونگے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ کلچ منس کوئے تاسو پڑیر سختی کی سخت یرہ کی نیادوئے لالرا پولاڑے او پناستے او پاڑخون اخبلو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کلچ پارام شے تاسو دار قسم یرینا نمونز برابر کوئے. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا یقینا نمونز دے پا مومنان باندے فرس کرشے وقت بوقت. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون اور سستی مکوئے پلٹولو دا قوم کافرانو کی کتاسو اے درمن یقینا نائم درمندی لگسنگ جتاسو درمن شوی ہے. وترجون من اللہ ما لا يرجون وکان اللہ علیما حکیما امید درے تاسو دا اللہ نا دائے صوابونو چاہیتو امید نلریم او دے اللہ تعالیٰ پویا حکمتونو آلریم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما یقینا نازل کرے منگا تا کتاب فحق سرام دید پارائیں چھ فیصلے کریں پوند خلقو کے پا طریقہ چھ اللہ تا خود نہ کرے دا مکے گا دا طرف دا خیانت گرو نہ جگڑ کون کے. واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیما بخنا غوارا دا پارا دری یقینا لائے بخنا کون کے رحم کون کے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا نصیما اور جگڑم کوائدائے کسانو دا طرفنا چھ خیانت کے چولی زانو نخبل یقیناً اللہ تعالیٰ نخو خیاسوک چھ دیر خیانت گردی اور دیر گناہگار. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول زان پٹی دی دا خلقنا و زان نپٹی دا اللہ نام حال دار جا خودی سررم کلچری جرگی کئی ہائے چھ نخوخی اللہ کمی وینا گانیم. وکان اللہ بما یعملون محیطا اور دے اللہ تعالیٰ دری پکارن راگی رون کے. ہاں انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا. خبردار تاسو اے خلقو جگڑی قواعد دی خیانت گرو طرف نا پجون دنیاوی کے نسوک با اللہ سر جگڑو کی ددی دا طرف نا پرز قیامت یا سوک بشی ددی پا بچکولو بانے زموار. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما چاہے عمل کو بدعمل یا ظلم کو بزان بانے بیائے بخن طلب کرد اللہ نام او بمومید اللہ لرا بخن کون کے رحم کون کے.
ومن يكسب اثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. چاچو کو یو گناہ یقیناً کیا گناہ لرا ضرر بدد بزانی او دے اللہ تعالیٰ پویا حکمتن والے. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. چاچو کو یو وڑو کے گناہ یا پختائے یا غٹ گناہ پقصرا بیا بدنامی پائے سرسوک پاک سڑے یقینا نوچت کو دپ زانبانے بدنام و گناہ کارام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. کنے فضل اللہ پتاوانے نبی اور رحمت اللہ خامخائے قسکڑو یو ڈلی ددین شتا خطا کی فیصلہ کے اور نبی لاری قیدی مگر خپل زانونا اور نقصان نشیدر کو لے تعالی رہس نقصان. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اور نازل کرے اللہ پتاوانی کتاب اور پویا دے کتاب چی حدیث دے اور تعلیمی در کرے تاتدائے سیس چتارے پتنوام اور دے فضل اللہ تعالی پتاوانے للویم. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. نشتے اس فیضا پڈیرو د جرگو در خلقو کے ما سوال جرگے دا اچانا چوکم کی بصدقہ کولوں یا نور نے کار یا اصلاح کی پمند خلقو کے چاچوکر دا کارونا دا پار لٹولو درزاد اللہ نظر دے ورکو بمنگادت ثواب لیم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اغچانچ مخالفت کو رسول نام رسول دائنا شخص کارشے دلار ہدایت اروان شیدے غیر دلار دو ایمان والو نام واڑو بمگا دل رہاغی طرف دچ اوڑیم اور داخلو بدل جہنم تاو بد زید وردو دا جہنم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. یقیناً اللہ نبخی چی شرکو کریشی اغسرام او بخن کی دائی گناہوں چدر نخکتیہا چال رشو غاریم چاچی شرک کا اللہ سرس قسم یقیناً گمراہ شدے پا گمراہ اللہ سرام. ان یدعون من دونی لا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا. دیورا مدد شنوی دا اللہ نسوا مگر زنانوتا اور دیرا مدد شنوی مگر شیطان سرکشتا. لعنہ اللہ وقال لا تخذن من عبادك نصیبا مفروضا. لعنت کہ اللہ پدائے شیطان اغوے لیز بخامخا جوڑم استاد بندگانو نائحسا مقرر. ولو ضلنهم ولو منینهم ولا امرنهم فليبتكن آذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله. او خامخا عذب گمراہ ترابلم خامخا دی تب خواہشات پیش گوم خامخا دی تب حکم کوم نو پریکی ودی غوگنا دساروم خامخا حکم بکم دی بدلی بدلا دین داللہ پیدائش جوڑخ. ومن يتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا. چاچونیو شیطان لر دوست داللہ نسوام یقیناً دے تاوانشو پتاوان خکارام. یعدهم ویمنیہم وما یعدهم الشیطان الا غرورا. وعدی کی دیسر شیطان
اور سوگانے اور تخیم وعدی نکی دی سر شیطان مگر دھوکے والا اولئک ماواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا دا کسان زید ورتلو دری جہنم دے نب ممیدی داغینا زید تختیدلو والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا اور کسان چی مان راوڑے عمل نکڑی نیک زرد داخلو بمگا دی لرا جنتن تا شبئی گی لاند رائے ولی ہمیشہ بئی دی پائے کہ ہمیشہ وعد اللہ حقا ومن نصدق من اللہ قیلا وعد کرے اللہ تعالی وعدہ پورا کرے پورا کولو سوک دے زیاد رشی نے دا اللہ تعالی نا پوینا کولو کے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب نرے دین و ثواب موقوف ساسو پخوائے آرزوگانو نپا آرزوگانو کتاب والو من یعمل سوءا یجز به چاچ عمل کو بدلب اور کے دی شیدائے ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا نبم میزان دپارا داللہ نسیوا سوک دو سون مددگار ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا او چاچ عملو کو دنے کملوننا کناری نیو کزنانی فحال داری چی مومن وی نو دا کسان با داخلی گی جنت تا ظلم منکی پری بانے پا قدر داغ دا ڈکی کجورے ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور سوک دے زیاد خیستار دین پہ لحاظ دا چانا چتاوی کڑیخ پل مخاص اللہ تعالی اور حال دارے چدے خیستا عقید و عمل والویم اور تابداری کڑی دین دے ابراہیم السلام چکلکو بتوحید باندے اور نیولے اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام در پا خاص دوستانا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور خاص اللہ اختیار کی جا سیزونا شری اسمانوں کیا شری مکہ کے اور دے اللہ تعالیٰ ریو سیز لرا راگیرہ ان کے بخبر علم و قدرت کے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامی بالقسط اور تپوس کی دیستانہ پبار دا حکم دا زنانوں کے تو اللہ تعالی حکم در کی تاستدی پبارکے اور حغاش لستلشی پتا سبانے پری کتاب کے پبارد یتیمانوں زنانوں کے آیا یتیمانی چنور کا یتا سدیتا حغا مہر و نفقا چفرشین دپارد دیم اور اغبت کوئے چتا سنکاو کے ددی سرام دارنگ حکم در کی پبارد کمزوروں بچوں کے اوکلک شہ دپارد یتیمانوں پہ انصاف کولو وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان به علیما اور شکوے تاسو سنے کار یقیناً اللہ تعالی پائے بانے پوئے رے
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. او که یو زنانا یرکی د خپل خاوندنا د بد ګڼلو داغي یا د مخړولو نو نشته ګناه پر دوارو چې روغو کی کورنۍ کی روغه کول. والصلح خیر واحذرت الانفس الشح. روغه کول خکار دې اچول شي دې په نفسونو کې حرص په خپل حق باندې. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور تاسو خیستا عمل کوئے اور اللہ نے یر کوئے یقیناً اللہ تاسو عملون بانے خبردار دے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. ای چرے طاقت نہ لرے چ برابر والے ہو کے تاسو پمن دڑیرو زنانو کی اگر کہ حرس کا تاسو خمور کگی گئے تاسو یوی تپ پورا کگی دلو چپریک دا بل لرا پشانتر زڑندے او کہ اصلاح کے جوڑخ کوئے او اللہ نے یر کوئے یقیناً اللہ دے بخنک ان کے رحم کو ان کے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. او کہ جدا شیرا خدا خاون بے پرواہ کی اللہ ہر یو لرا دخپل فراخ فضل وجیم دے اللہ تعالی فراخی کا ان کے و حکمت والا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اور خاص دا اللہ اختیار کی جا سیزونا چیدی اسمانوں کیا چیدی ازمکہ کی یقیناً کلک حکم ورکڑے منگائے کسان تچ کتاب ورکڑے شہر استاسو نمخیم او تاسو تہم چید اللہ نے یرا کوئے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. او کتاسو کفروں کو یقیناً اللہ اختیار کی عاشری اسمانوں کی عاشری مکہ کے اور دے اللہ تعالیٰ بے حاجت استائل شہزاد. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور خاص دا اللہ اختیار کی عاشری اسمانوں کی عاشری مکہ کے اور پورا دے اللہ تعالیٰ کار چلو ان کے. إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. کو غاڑی اللہ تعالی بو بزی تاسو ٹول لرائے خلقو رابو علی نور او دے اللہ تعالی پدیکار قدرت لرون کے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. سوک چی ارادہ کی دا بدلے دا دنیا پخپل عمل نو دا اللہ تعالی سرا بدل دنیا مشتا و دا آخرت مشترے دے اللہ تعالی اورید ان کے لید کے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین. ای ایمان والو شیخ لکھلاڑ پہ انصاف کولو شہادت کو ان کی دا اللہ دبارام اگر کستاسو پا نفسونو بانی ضرریم یا استاسو پا مورب لاری اخپلوانو بانیریم. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما. کبھی آغا مالداری یا فقیرین اللہ تعالی زیاد مہربان دے پائی دوارو. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. نو تابداری د خواہش مکوئے چوڑے د حق نام
وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. او کتا سجب اڑوئے یا مخڑوئے یقیناً اللہ تعالیٰ دے استاسو عملون مانے خبردار. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو پورے ایمان روڑے پا اللہ و داغ پر رسول او پائے کتاب چھ نازل کردے پر آخری رسول او پائے کتابونو چھ نازل کردی ددنا مخیم. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اور چاچ کو فرق پا اللہ و دا پا ملائکو پا کتابونو داغو اور رسولانو داغو پا رضرستانے یقیناً گمراہ دے پا گمراہ لریم. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. یقیناً کسان چی ایمان راوڑے کلان بیائے کفر کردے بیائے کل ایمان راوڑے بیائے کفر کردے بیا پاکشی پا کفر بانی تر مرگان نہ اللہ تعالی شدید بخنوں کی د گناہوں اور نہ اللہ روانی دی لرا پسم الار د جنت. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. زیر اور کرے منافقان لرائے چی یقیناً دی پارا عذاب دے درناک. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. دا خلق دی چنیسی کافران لر دوستان ورتیری کی دا دوستانی دا مومنانو نام آئے لٹی دی داغی سرائے عزت نی یقیناً عزت اختیار خود واللہ ٹول. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. اور یقیناً نازل کرے اللہ تعالیٰ تپتا سبانی پدی کتاب کی دا خبران شکل اور تاسو آیاتون دا اللہ تعالیٰ چی کفر کی گی بائے اور ٹوکی کی گی بائے پورے نمکی نئے دائے خلق سرام تردی چاورن نوزی پنور خبروں کی کنی یقیناً تاسو بم دائی پشانتے گناہگارے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. یقیناً اللہ برا جمع کی منافقان و کافران خلق بجانم کی بیوزے. الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ولم نکم معکم. دا خلق دی چ انتظار کی استاس مبارکے کبھی استاس زپارا سے گٹا دا اللہ دا طرفنان دی ویم آیا نو منگ استاس مر گئی. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا وَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور کئی کافران دپارا صبر خان ندی وئی کافران تا آیا منگا نیو آیا نشو غالب کے دے منگا پتا سوان دے آیا نیا منگا بچ ساتری تاسلن دا مومناننا. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. نہ اللہ فیصلوں کی ساسو ترمند قیامت پر ای چری نور کی اللہ کافران لرا پا مومنان بانے صلی اللہ علیہ غلبیم. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یقیناً منافقان خلق دوکی قید اللہ سرا اللہ ودی سرم دوگا گئیم
او کل چری پاسیگی مانزتان و پاسیگی دی ناراس ناراس خودنے کی خلق تا بخبل عبادتنو انیا دی اللہ لرا مگر لگم مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولائی ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا گڑوڑ دی پمینز دری دوارو ڈلو کے ندی دی یو طرف تا و ندی دی بل طرف تا وآسوک چی اللہ بیلاری کی نو بنمومی طاقت پار الارد ہدایت یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ایمان والو منی سے کافران در دوستان چور تیرے گئے دا دوستانی دا مومنانونا آیا غواڑے چی گرزوئے تاسو اللہ در اپزان بانے دلیل خکارام ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا یقینا منافقان بئی پکند لاندنے کی رور دا جانم اوی چریو نبم میں تدید پارا مددگار إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما مگر آکسان چھ توبہ کڑی دا منافقتنا او اصلاح عملو کی او منگول اکلکی کی بدین دا اللہ او اخلاص کی دا دین خاص اللہ دا بارام نو دا کسان دی خاص مرگری دا مومنانو زرد ورقیب اللہ تعالی مومنان تا ثواب لے ما يفعل اللہ بعذابکم من شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما سگئی اللہ تعالی پازاب در کول استاسو کتاسو شکرو کو داو ایمان لرے او دے اللہ تعالی شکر گزار علم والام